znáte, mé jméno je Jiří Palán. Dlouhá léta spolupracuji s vaším panem ředitelem, s Petrem Křivínkou a v této chvíli tady dělám to, že zajišťuji v České republice 5 mezinárodních workshopů za účastí lektorů ze Švýcarska. Na tyto workshopy, respektive tyhle workshopy pochází z projektu, který jsme nazvali Ze zámečku do světa, protože ve všech partnerských organizacích tohoto projektu existuje nějaký zámeček nebo starší budova, ve které se vzdělávají děti, jako jste vy nebo mládež v hudbě. No a my je potom vysíláme do světa, tak proto jsme vymysleli tenhle název. No a zjistili jsme, nebo jsme dosáhli na jeden takový grant z dotačního titulu partnerství, který spravuje Ministerstvo financí a jde o švýcarsko-českou spolupráci. Vymysleli jsme, že by nebylo špatné trošku zaspolupracovat se švýcarskou stranou ohledně hudebního vzdělávání a proto jsme dnes tady a dnes dopoledne jsme byli v Konici a zítra budeme na konzervatořích v Kroměříži a v Brně a právě ten dnešní workshop, jak jsme to vznešeně nazvali, nebo seminář, jak chcete, nebo taky dílna se bude týkat klavírní hry na klavír a dovolte mi, abych vám tady představil lektorku dnešního workshopu, je to Monika Mockovčáková, která je tedy původem ze Slovenska, ale v současné chvíli působí v Ženevě, proto doufám, že nebude potřeba tlumočník ze slovenštiny. Budete rozumět slovensky? Jo, perfektní, to je úplně úžasné. A já už představení vlastně Moniky nechám na ní samé, takže... Tak ja vás všetkých zdravím, som rada, že ste prišli aj v takomto sýchalnom počasí, že sa vás tu toľko zozbieralo. Uvažovala som nad tým, akú tému zvoliť, keď máme 2 hodiny priestor, ako som sa dozvedela. A tak som si povedala, že by som sa sústredila na tému, ktorú ja považujem za jednu z najpodstatnejších v klavírnej hre, ktorá sa mi javí veľmi podstatná, a to je cantabile v klavírnej hre. Určite každý viete, že cantabile znamená spevne, ale keď si človek povie spevne na klavíri, ako hudobný nástroj, inštrumentálny, čo si pod tým poňať? Jeden veľký klavírista a pedagóg, Genrich Neuhaus, tvrdil, a sa mi to strašne páči, ja rada nejak veľmi citujem, ale tvrdil, že ak sa snažíme dosiahnuť nemožné, vtedy sa nám môže podariť dosiahnuť maximum možného. To znamená, keď sa my budeme snažiť o to, čo nie je v podstate klavíra ako nástroj, ako konštrukcie, to znamená dosiahnuť ten pocit tej horizontálnej línie, že to niekam smeruje, že to je legato, to znamená jeden tón sa vlieva do druhého. Keď my sa budeme o to maximálne snažiť, tak tá ilúzia príde a ten dojem z toho, že to spieva, že je to cantabile, že sa to nesie, že to nestojí, sa určite nám podarí. Napríklad, každý pozná túto Chopinovú mazurku. To sa dá zahrať aj ináč. To sa dá zahrať aj takto. Poviete mi, ktoré sa vám viac páči, ak sa mi to podarí. Sa vám viac páčilo? Áno? První. A prečo? Proč? Že to bolo takový nežnejší. Nežnejší, vynikajúce. Ešte tam niečo, bol ešte nejaký rozdiel si počula? Čo ťa ešte napadlo? Neviem. Dobre, nežnejší, presne tak. Druhé som hrala tak, že som ja v sebe nepočula tú líniu, nepočula tú kresbu, ten oblúk. Ja rada používam slovo dúha a aj to zaberá na žiakov. Čiže keď prvé zahrám, počujem tú melódiu. A ešte raz. A druhýkrát.
v sebe nepočula tú melódiu. Ja som si ju neprespievala. Ja som si ju nepreintonovala. Ja som ju necítila. Ta, 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 ja, pa, pa, pa. To by sme mohli byť robotmi, každý sme to hrali síce krásne, ale správne tóny, ale čo by tam chýbalo? Chýbalo by tam ten cit, tá myšlienka, ten nápad. Áno. Že toto nie je koncertné vystúpenie, čiže keď máte nejakú skladbu, sme ako keby na hodine, áno? To nie je, že teraz sme na vystúpení, kde všetko musí byť pripravené, kde tá skladba už hráte 4-5 mesiacov, je teraz iba polovička, Žína, to musím takto predstaviť, správne česky, Žína, čiže to je mesiac a pol, je malá doba na to, aby človek mal niečo úplne pripravené, to je úplne pochopiteľné, ale ja sa budem strašne tešiť, keď sa nájde niekto z vás, čo by niečo skúsil zahrať, čo sa mu podarilo nacvičiť, ako je to len možné do tohto času, mesiac a pol.